Tantos años cotizando, ¿para qué? La seguridad pagando, ¿para qué? Y ahora viene el Artur Mas, ya ves tú, con su tijera a recortar nuestra salud. El enfermo necesita protección, pues para eso ha cotizado un buen montón y muchos años. Los recortes se han de hacer a los sueldos del poder que roban tanto. No hay derecho, yo soy dueño, yo he pagado cada mes mi sanidad y ahora vienen con recortes y me dejan un tumor sin operar. A los que tienen el poder y lo hacen mal, los tenemos que cambiar o eliminar. ¿Para qué quieres tener ineptos en el poder? No son humanos. Al gobierno que tenemos le decimos que nunca nos cansaremos, lucharemos, pelearemos y jamás, jamás, jamás desistiremos. Vamos a juntarnos para pelear contra los recortes en la sanidad. Estamos seguros que don Artur Mas tiene un buen seguro muy particular. Toda nuestra vida estamos pagando la seguridad. ¡Qué inseguridad! Toda nuestra vida estamos pagando, pero los gobiernos nos están robando la seguridad social. Ja, ja. De don Artur Mas, ja, 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 ja. Nos deja sin cap, ja, 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 ja. ¡Qué barbaridad! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos para atrás, ja, 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 ja. No nos dejaremos, no, no, no. Más pelearemos, sí, sí, sí. Con nuestra unidad no dejaremos de luchar. Si hay que recortar, ja, 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 ja. Que sea por arriba, ja, ja, ja. El sueldo del ministro, ja, ja, ja. Y toda su camarilla, ja, ja, ja. No nos cansaremos, no, no, no. Juntos lucharemos, sí, sí, sí. Y resistiremos, sí, sí, sí. Con nuestra unidad, con nuestra unidad, con nuestra unidad no dejaremos de luchar. Duraria uns 3 minuts aproximadament. Per tant, jo sé que és dir hola, però és que es tracta de dir hola. Després hi haurà unes intervencions a posteriori, que començarem amb una intervenció una mica de la casa de la Marea Blanca Central, que la farà la companya de Trini, perquè serà la lectura del decàleg d'emergència sanitària que acabem de portar fa uns dies al Departament de Salut, i a partir d'aquí una sèrie d'intervencions d'entitats que disposaran com a tal d'uns 5 minuts aproximadament. Cobertura universal i sense exclusions, equitatiu i finançat per impostos progressius, suficients per cobrir les necessitats de la població. Punt 4. Posar en marxa un pla de nacionalització dels serveis públics de salut, regenerar el Servei Nacional de Salut de Catalunya, amb funcions de planificació, finançament, gestió i avaluació dels serveis de salut pública, amb el criteri que tots els serveis assistencials que es paguen amb diners públics han de ser públics. Caldrà la definició i declaració per part del Servei Nacional del Sistema Nacional i Públic de Salut. Dit això, comencem efectivament una ronda, primera tanda de salutacions. Jo us les llegeixo, per si ens en deixem alguna i perquè la gent tingui idea de quin serà l'ordre. L'ESPE controla a partir d'aquest moment. L'ordre seria, si estem en condicions, Enric, hi ha un vídeo de la Marea Blanca de Madrid que no han pogut venir per motius de costos econòmics, però que en tot cas la seva presidenta, la Carme Andria, ens ha enviat i que si està en condicions passaríem el vídeo. Si no està en condicions de marxar d'hora, igual la pena. Sino que se ha relajado los límites para que puedan contaminar todavía más.
Entonces hay que mirar a la administración local, a la administración regional y también al cambio de comportamiento de nosotros mismos. Sin embargo, es muy difícil, hay que ser muy valiente para cambiar el comportamiento, para poner normas que mejoren la calidad del aire y es ahí donde tenemos que estar unidos y ayudar a los gobernantes a ser valientes. S'han de reduir si s'incorre en algun supòsit, però mai perquè algú decideixi que s'han de retallar els pressupostos. Exigim sempre des de la PAICAM el tracte digne a tots els afectats i les afectades. Només volen que se'ls tracti com persones. No volen res més que això. I sobretot que les decisions que... Per evitar i o atendre a dones afectades per violència masclista. Continua havent intervencions innecessàries medicalitzant el cos de les dones, sobretot els processos naturals com l'embaràs, part i lactància. Sílvia de Osona. Assemblea de Drets Socials que hem constituït ara fa un meset, el dia 8 de febrer. Us comentaré que allà a Osona som una comarca que hem sigut conillets d'índies de moltes coses que han començat allà a la sanitat. Tenim el primer consorci hospitalari, va ser el de Vic, i sobretot les primeres seves va ser ja la Vic del Remei i després d'estat la de Centelles. Vull dir que allà som laboratori, perquè hi ha raons que ara no veiem el cas. Nosaltres allà a la comarca tenim un hospital, el nostre hospital. Eleccions al col·legi de metges, està sub judice, esperem que poder guanyar i que es tornin a repetir amb garanties democràtiques i de transparència, no amb sobrers com estan fent ara i fent cucherazos, bananero total. I després nosaltres també hem estat en contra, hem fet documents, ho dic perquè us convido a visitar la nostra pàgina. Cada uno puede trabajar en su tema específico y seguir movilizando ciudadanos en el tema específico que a él más le preocupa o más le interese o que más entienda, ¿vale? Yo os podría hablar aquí ahora una hora tranquilamente de por qué se quiere encargar el sistema público de pensiones, pero no lo voy a hacer, tranquilos, no lo voy a hacer, pero sí que os podría hablar una hora de ello, ¿vale? Pero se trata de eso, de unirnos todos en esa marea de mareas, de tal manera que si un día, por ejemplo, yo ponía, cuando hablaba de unirnos, ponía el ejemplo de la sanidad en Lleida, que tenían la intención de crear un consorcio que sería la punta de lanza de la privatización del Instituto Catalán de la Salud. ¿Cómo es posible que permitiéramos eso en Lérida, que se ha frenado porque se ha frenado, no por la presión de la ciudadanía, no nos confundamos, que se hubiera permitido hacer eso en Lérida sin ser capaces de hacer una manifestación de 100.000 personas? Pues eso sería lo que tendría que hacer la marea de mareas. 2 veces o 3 veces al año, dar un golpe de efecto sacando a la calle 200.000 personas. Pero por el tema que fuera, o por lo que he dicho antes, por un tema general que nos afecta a todos. La pérdida de derechos. Porque todos son derechos. Gracias. Aquest és el panorama del nostre hospital comarcal públic, amb la llei de la mà. Al novembre, per què ens tenim es va posar una mostra molt gran a la darrere de l'orella perquè ja hi ha una ambició molt antiga, que és que el consorci vol agafar i vol menjar-se, vol assumir tota la pública que és tota la primària. ¡Sanidad pública!
de qualitat. La sanitat no se vende. La sanitat No, el que vulgueu. De los franceses. No, digue'm. Hola. Hola, companys, què tal? No sense algunes dificultats per part de la gerència. Està molesta per cedir-nos el senyor Conillera, com a gerent de l'Hospital de Mataró. Dir-vos que aquest matí, doncs, ha sigut un matí esplèndid, en tots els sentits. La segona assemblea de la... Escolta, Sant Jaume, no, escolta! Sanitat universal! Pública i de qualitat! 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 No, no, no! La privatització! No!